Kajing temu bang ibu ya ganeka turnamen kalong kum si benta ban penslur yaki para samla ban kiu syafrang ki sports bat bakam kong san kalong bentili hapo snong hatau bat kabaide bat kamu blai Hadin Arsnem balamat yaka klam COVID-19 kabala penduk lat ban penlong yaki program beper kasing samla Catholic Assisi Bernihat Parish haka arpun retrik unailar arjar apuar kalasdang yaka 2 days interbalang shnong Catholic Youth Bernihat Parish Sports Meet ha Bernihat Parish Football Ground haka ba henry punyaw tali ki balang shnong Catholic ki bawan banyashimenta. Hakini ke program lawan ban sakhido ba Leander Noshli Assistant General Secretary Riboy Youth Federation RBYF Central Body Komo Kongsan Hakajing Don Ringkat Father Anil Joseph Parish Priest ke Bernihat Parish Harungkat kinongelam keseng samla Catholic Assisi Bernihat Parish bat kiwe kinongelam ki balang shnong Catholic hapo ke Bernihat Parish Lada ki samla kimsim jingkit kli kum ki samla menta Shana kan poi kalawai jong kari bat kajai benriu. Kisamla kibakan top ya ki san punyau shinam jong kabalang Katolik. Lada pimsim ya kajingkit kli mapi kisamla. Shana kan poi kabalang, shana kan poi ka shinam, shana kan poi ka parish, bat shana kan poi kalawai jong ki kun samla pateng la pateng. Dei kajing kli jong ki kun samla kibonon ra ya kajing kala haman la kabenta haman la kapor nga jimut bat nga kan turu bak ki samla kentop ya presiden bat jenas sekretari bat ki member hapo kane ka grup ka jong pi ba kum ki samla lidar kini benlong ki samla ki bakhoj ki samla ki basbun bat ki samla ki babat ya kahok bat ya kajing sisa Kerang berwarna ya kacing kela hapo karibat kajai benriu kadai kasyong hakti jong pi kisamla kadon kibong balada kimi kajing bam sotu jimut dei ben odno bat ben bredno ya kajing snow om dei ya kajingnya dei lada kami kajing bam sotu jimut hapo kakanun ke jong pi dei ben bredno bat odno Bat om day ben bread lane ben odno ya kajin snow ka jongpi. Kun samla hang ne ngidon ka football. Ka football kawanra sibun kikam. Kabakan top kabanengkong kum kajinya day bat kajinya teli. Kajinya day bat kajin teli kadai ka phang ka jongpi. Banwanra ya kine ki san punyo teli ki seng samla shnong. Hapo kakenhun jong kaseng samla Paris. Kane ka youth meet kabangi penlong mendakasgi lane ka sports meet jong ki samla kalong kum si benta ban rakhe kajingdap arpulais nem jong ka seng samla asisi Paris Bernihat kabala seng haga arbu khandai trik ubunai bafra khandai spa khandai bukhandai kane ka jingila kai kadai tang ka ba arski bat ngin penkot ia kane kajing lakai yak babu ya ga dancing competition bat ka singing competition ke bansalong hapo Paris kajing temu bang ibu ia kane ka turnamen kalong kum si benta ban penslur yaki para samla bat kiu syafrang ki sports bat bakam kong san kalong bentili hapo snong hatau bat kabaide bat kamu blai namar bun ki samla menta hila asdang menjengai no ublay kajingop jongki haki social media kababanta bat kikam singobha perthai ko bunjai te kum si benta penteli haga balang shnong kaseng samla asi Paris Bernihat kasim nakane kasinjam lengba kile ke jingele kai penteli yaki para samla namar ka sports kadai ka wai ka benta ka baki kun samla Kijiu sotenat banyilak kai harjuk ka bamenta. Apar jual killing.